Aron. Ala kong dayang Pinoy pero mibay ko King Angeles Pampanga. Antimong Filipino-American yang mibay King Amerika pero alang dayang Amerikano. American Kapampangan ing mibay King Pampanga pero alang dayang Pinoy. Anya, ako ing American Kapampangan. Ing metong ang American Kapampangan. Ampong orene ding lakbe ko King Yato. Naging American Kapampangan. Minili ko King Pampanga para keng una kong lakbe. Meko kami keni kanitang 1991 uli na ning pamakpong ning pulkang pinatubo. Pero nini, minuli na ko king balin. O iniyayang bayan niyang park. As rupart yan lang yun ang kanita. At siya king arap na ning main gate ning Clark. Pwede ko maglakad kini ka rin ngabak. Manyaman niya ang angin kini. Tagalaman na rin mag-exercise ang pong rin tatirak kini. Nung sakay kang jeep king main gate jeepney terminal, makalub kayo king Clark. Pero minga kayo ha, didak mamureng jeep alulub king Clark. Nung buyo magbalik king main gate, puta maluwag kayo manayang ning jeep. Pero akakit yun laman, diyang abangan na dating jeep kilub ning Clark. O ini na yung Air Force City Park. Sebya na ning mother ko kini kung namiyalo kanitang atyo pa kami kini. Malugoy yung park ini, ang pong atyo laman na ring display na ring aeroplano. Lawen na. At sinago kini king kibaitang ko. Kini na yung Clark Air Force Base at sinago kini. Ito ba na nung pakiranong ko nini. Ikut ko jaking abuin gabun ini kanitang 1991. Nini malago na eh. Kada rin tao nini kini ng auto. Kada rin aeroplano. Sabi na ning mama ko kana ako. Kini apong king Astro Park king arap na ning Clark. Kini ko mamimiyalong kanita. Payulungog ka ring aeroplano kaming piloto. Mag 360 check kami ding piloto ka ring aeroplano. Pang sigurado wen alalang problema ding aeroplano mi. Mito nga bagi yaking aviation safety. Mag 360 check ta na. Kareng aeroplano malatiya ini. Aliya maragul, deng maragul A380 makanyan. Mas malatiya ang aeroplano making Taiwan. But the air is a dangerous and exciting ally and friend. Only those who are there are competent and have superior willpower should use it. Tutuya ita, akuing piloto, balo kaya ita. T-33 Thunderbird. Kanita king USA Thunderbird itang air demoting na ning US Air Force. Nagamit tayo ng aeroplanong ini bilang nagamit tayo ng aeroplanong ini Thunderbird ni F-16. Kanita T-33 budi ng sabyang trainer jet ready ang aeroplanong ini. Ako ing metto nga student pilot. Kabang biye ko, abuli ang koreng aeroplano. Kini ya magumpisa ita. Matutula ko uling aviation captain ay Clark. Nung akakit ko rin makanining bagi at tandaan ko pa ne. Mawa, tao ko kini. Kini kumibay. Kini ya yung takibatang ko. Saktong-sakto ya yung medyo nga taga Clark. Naging piloto ya, ne. Oh wow, ini what F8 Crusader. King US naman at yaking Navy ng aeroplanong ini. Kaya king Pilipinas Air Force siya. Clark Aviation Capital. Ako yung meto nga aviator. 360 intake check alang debris.
Nose, okay na. Remove before flight. Ala na. Alang debris. Tayo pressure na. Wala na yung tire pressure. Nung tutulungan ng aeroplano ini, dapat pati yung tire pressure. Deng screw. Ala na. Neto. Tire pressure na naman. Kilub. Malinis dapat. Nung tutong 360, mag-simulate ko muna yun eh. Keng wings. Yung screw dapat atin. Flight control surface check. Akan yan. Alang din. Akan yan. Yung screws atin lanan. O yun eh. Elevator check. Nung malating aeroplano, kalupa na ning aeroplano kamikin flight school ko. Gagamitin niya yung gamat bang mag-check na rin elevator engine. Atin ay debris. Puto ala dapat debris. Ini dapat malinis. Ini ting screw atin manan. Flight control surface check. Tire pressure. Kilub na ning gearbox. Ala dapat ding nung maglipad tayo, ito dapat sarado na eh. Kaya ba't dari na yung 360 check. O ini yung propeller alang dent malinis. Kaya king engine alang debris. Okay, pas na yung check. Kene tire pressure. Lawen ye. Yung tire pressure atin yung tire pressure. Ini alang tire pressure. Pero matuwa yung aeroplano ini alang problema. Nung maglipad Tamu, ini dapat atin tire pressure. Deng wings. Deng screw. Lawen ye. Atin nanan. Budi ng sub yun. Good condition niya pa yung aeroplano ini. Gear door, makan yan. Malinis. Budi ng sub yun. Good condition niya pa yung aeroplano ini. Deng screw atin lanan. Nanti among bayu ya yung display ini. Deng screw atin lanan. Flight control surface check. Medyo mabayat na yun eh. Bacolod ka rin yung piloto naning aeroplano yun. King paint kita king babo na ning wing ini may alane. Pero sasabihin ko pa si Bay, yung matuwayo na yung aeroplanong ini. Simulated ya mo yung 360 check ko ini. Deng screw.
Alus atin manan. Nung maglipad na kakamo, sarado yung kaini. Intek, alang debris. O ini, alang debris. Okay na eh. Yung aeroplanong ini, T-28 Trojan Tora Tora. Makanyan. Famous na famous, sikat na sikat yung helicopter ini. Pero king US atin nga king army ukbong lupa king Tagalog Kubalo yan ako biya sa mga Tagalog manila miras ko keni yan ako biya sa mga Tagalog kapampangan niya mo magbalik ya ing salitang kung ing amano kong kapampangan. Komplikado din pakiramdam ko nini. Masaya ko, hindi ko king balin ko. Kaya na ko king correct airbase, kini ko mabait. May kumpisa yung biye ko kini. Pero minisip ko, kahit ang 1991 ko yung gabunin ni abo na ning pinatubo. Sorry, abuning pinatubo. Kuya yung gabunin yung abuning pinatubo. Ayisip ke at ko kini kanitang panahon ng pinatubo meko kami kay bat naning malambat pa panahon malambat. Hindi na ako balik. Ampong kiriyaing picture na ning yaya kong mayala. Ako wing anak, yaya ko wing kasiping ko. Ni connect ya ing dating panahon ampong neni parang meredis yaing neto nga burden na ikaw makipagsabi nariyaing alam naman ko neni masakit magsabi wala yan masakit pero masakit dita yung totoo. Yan niya magumpisa yung bayong dyan ako, American Kapampangan. Antimong yan niya magumpisa yung beer cooking niya tumini. Ako tatangis. Lawen niya, ako tatangis. Masaya ko. Alin na mabaya yung puso ko. Makanini mo. Sige. Mako na ko. Mapalin na yung panahon. Magbalik na Tamu king SM. Sige, salamat.
yan ay intang bundok arayat. Simbol maning laluwigin ning Pampanga. Kanitang bata ko pa. At ko kay nini. Tandaan ke Aldo akakikay itang bundok arayat king Balemi. Kabang pwede ko pa iaya ko. Masakit ang kapit na yan eh. Dagan kayo mga hindi ko kay itang pipiking Zambales. O yan, bandang Makanini. Yung bundok pinatubo. Yung vulkan, may makpong kaya ito 1991. Anya neko kami kini. Yaing first time kumunta king nukarin man king Visayas region. Negros yaing lugar ini. Malago yan eh. Lawen tanaw nung nanu yaing ating king Negros. O ini yaing kampistuhan Highland Resort. At siya king Talisay Negros Occidental. Malyari kumawe kini ampong dekalaring statue kini. Lawen tana. O iniyaing Mambukal Mountain Resort. Nature resort ya ang pamalakulading Saints Kenny. At suyaking Marcia Negros Occidental. Lawen talading Saints Kenny.
o niyaing ruins, balaya ng Don Mariano Lacson. O niyaing Gracos. Yari na ing vlog ko, makaniniya ing Clark, Pampanga, ing takibatang ko, ampong Negros Occidental. Salamat ka rin menalbe, king tutuki na mo.